Alright, reka mbasuzeka mbifurize kugira igitondo cyiza, nizere ko mwagize ijoro ryiza. Mwese rero mbahaye ikaza hano ku Ibendera TV, twinjiye makuru n'amakuru aramutse muri iki gitondo. Uyu munsi turi kuwa kane, ni tariki ya 5 Gashyantare muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Nitwa Mukada, mwese ikaze ku Ibendera TV. Zimwe mu ngingo tugiye kugarukaho, hari ingingo ivuga ko abarwanyi b'umutwe wa Alliance Fleuve Congo 23 bamaze gusenya radar z'ikibuga cy'indege cya gisirikare cya Bangoka Kisangani. Kugeza ubu imibare ndagifite, hari abazungu baturuka muri Turkiya bamaze kuhatakariza ubuzima mu bitero n'ubundi byagabwe kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, wowe unkundire ubane natwe muri aya makuru. Ndaza kandi kukubwira yuko kugeza ubu ngubu, nyuma yuko iki kibuga cy'indege cya Kisangani kigabweho ibitero n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23, ese kugeza ubu haba hatayiwe ikibuga cy'indege cya Bujumbura? Ibi byose turaza kubirebera hamwe, turebere hamwe zimwe mu mpamvu zifatika ushobora gushingiraho ukeka ko iki kibuga cyaba kigiye gukurikiraho. Beni, abantu bagera kuri 6 batawe muri yombi ubwo bari mu myigaragambyo yo kwamagana umutekano muke. Turaza kunyarukirayo turebere hamwe uko ibi nabyo byifashe. Muri Nigeria, abantu bagera ku 162 bishwe urw'agashinyaguro n'abitwaje intwaro. Aba bakaba bapfiriye cyangwa biciwe mu mudugudu umwe. Turaza nabyo kubyinjiramo ku buryo burambuye. Muri aya makuru ndaza kukubwira ko hari umuhanzi nyarwanda wamaze gusabwa guhindura amazina ye byihutirwa kubera ingaruka ashobora guhura nazo mu gihe yabavuniye ibiti mu matwi. Ngibyo rero ngayo amakuru tugiye gusangira amururu rukerera. Reka nongere mbifurize ikaze kandi nizere ko meze neza, nizere ko mwagize ijoro ryiza. Niba wamaze kugera hano, nyemerera nongere nkwibutse unkorere like, uraza kuba ugize neza. Nyemerera kandi nongere ngusabe, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Hanyuma mu gihe ukora subscribe, wibuke gukora kuri ako kana kameze nk'inzogera, ni signe de notification, ukemeza. Ubutaha amakuru azajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha, ahubwo twe tuzajya duhita tuyakoherereza. Nongeye kubaha ikaze, nitwa Mukada, hano ni ku Ibendera TV. Munyemerere rero ibintu tubigenze gutya, hanyuma mu kanya gato cyane ngaruke twinjira tunanzika muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze nanone mwese nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Reka mbibutse ko muri aya makuru dukeneye nibura abasubscribers bashyashya bagera ku 1000. Niyo mpamvu nkwinginga ngusaba ngo nibuze ko utari wakora subscribe hano ku Ibendera TV, unkundiye uyu ni wo mwanya wawe mwiza, unerekereho subscribe, uraza kuba unkoreye umunsi. Hanyuma abantu muherereye mu bice bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, mbahaye ikaze. Abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namwe mbahaye ikaze. Abantu baherereye mu gihugu cy'Ubuganda, abari mu Burundi, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari Zambia, abari Sudani, abari Malawi na Mozambique, tubahaye ikaze. Abantu muherereye mu gihugu cy'Ubirigi, abari muri Canada, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Australia, abari muri Norvege, namwe tubahaye ikaze. Hanyuma abari mu Bufaransa, namwe ntabwo twabibagirwa, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru.
reka nkubwire ko kugeza ubu amakuru ari hanze aravuga ko barwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bamaze gushenya radari zose z'iki kibuga cy'indege cya gisirikare cya Bangoka ni muri Kisangani. Kugeza ubu ngubu rero amakuru aravuga ko hari abazungu bahatakarije ubuzima bakomoka mu gihugu cya Turukiya. Umutwe wa M23 uravugaho gusenya radari zose z'ikibuga cy'indege cya Kisangani cya Bangoka gerereye mu mujyi wa Kisangani ni mu ntara ya Chopo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yizewe aturuka mu nzego zitandukanye z'umutekano ndetse no mu mboni zacu aravuga ko iki kibuga cy'indege cyahise gifungwa by'agateganyo kubera kwangirika gukomeye cyane kw'ibikoresho by'ingenzi byifashishwaga mu kugenzura indege no mu gucunga umutekano w'ikirere. Kugeza ubu nyuma yo gufungwa kw'iki kibuga cy'indege cya Bangoka giherereye Kisangani, ibikorwa by'indege byose byimuriwe ku kibuga cy'indege cya Simsimu, ni ikibuga kizwi nk'icya gisivile nyuma y'uko iki cya Bangoka cyari ikibuga cy'indege cya gisirikare. Uku kwangirika kwacyo rero kaba kwatumye iki cya Simsimu aricyo gihabwa agaciro. Iki kikaba giherereye muri ako gace ka Kisangani. Ibi byatewe ahanini nuko Bangoka, iki kibuga cy'indege cya Bangoka cyakoreshwaga cyane n'igisirikare cyane cyane mu kwakira indege zifite aho zihuriye n'ibikorwa bya gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bitero byabereye kuri iki kibuga cy'indege giherereye Kisangani kizwi nk'ikibuga cy'indege cya Bangoka, abahanga mu bijyanye n'ikoreshwa ry'indege zitagira abadereva zizwi nka drone bivuga ko bakomoka muri Turukiya tayari bahatakarije ubuzima, akaba n'ubundi baraguye muri bitero byagabwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 kuri iki kibuga cy'indege. Aba bazungu bombi bivugwa ko bari impuguke zituruka mu gihugu cya Turukiya zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bijyanye no gutanga ubumenyi, ariko kubera ko ngo bari impuguke mu bijyanye no gukoresha drone, aha bakaba bari bashinzwe ibikorwa bijyanye n'izi drone n'ubundi zaraswaga mu bice bigenzurwa na Alliance Fleuve Congo M23. Bakaba abagera kuri babiri rero byamaze kubarurwa ko bamaze gutakariza ubuzima ahangaha muri bitero byagabwe kuri iki kibuga cy'indege. Amakuru yemeza ko aba barashwe muri iki gitero. Kugeza ubu rero ambasade ya Turukiya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yamaze gutangaza ko iri mu kiriyo n'icyunamo ndetse iri n'amarira menshi yo kuba batakaje ababenegihugu bagera kuri babiri. Amakuru aravuga ko aba bari basanzwe ari impuguke, ntabwo ari abacanshuro, nta nubwo yemwe ari abasirikare, ahubwo ngo ni impuguke zari zishinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga rijyanye n'izi drone zikoreshwa cyangwa se zidakoresha abadrone, zidakoresha abapilote. Urupfu rwabo rero rukaba rwateye akababaro gakomeye cyane muri iki gihugu cya Turukiya, aho havugwa ko ubuyobozi bw'icyo gihugu buri mu marira menshi yo gutakaza abenegihugu babo. Abasesenguzi mu bya politike na diplomasi baremeza ko isenywa y'izi radari y'iki kibuga cy'indege cya Bangoka ari igikorwa gifite ingaruka zikomeye cyane, aho n'ubundi bivugwa ko abarwanyi b'intare za Sarambwe tayari bamaze kuritura no guhangamura izi radari z'iki kibuga cy'indege cya Bangoka.
reka adukomeje n'aya makuru nkubwire ko n'ubundi nyuma y'ikibuga cy'indege cya Kisangani biravugwa ko hashobora kuba hagiye gukurikiraho ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibi biraturuka kuki? Abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bamaze kwihaniza ndetse no gutanga gasopo ikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. N'ubundi bamaze kwitangariza ko ibitero bigomba gukomereza muri iki kibuga muri iki gihugu cy'u Burundi, mu gihe iki gihugu cy'u Burundi cyaba gikomeje kugaba ibitero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa Alliance Fleuve Congo M23 watangaje amagambo akomeye agaragaza ko utakiri kwirinda kwibasira u Burundi mu gihe indege z'intambara na drone z'iki gihugu cyase ziturutse muri iki gihugu byakomeza kuvugwa ko biri kugaba ibitero mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice bituwe n'abaturage b'abasivile. Ibi byatangajwe na Bwana Corneille Nanga, muhuza bikorwa cya coordinateur wa Alliance Fleuve Congo M23, ni mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X, aho yemeje ko n'urukuta rwa X uyu rero akaba yemeje ko Alliance Fleuve Congo M23 ariyo yagabye igitero cya drone za kamikaze ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ku ruhande rwayo ingabo za FARDC zikaba zatangaje ko hari drone 8 zinjiye mu kirere, zivuga ko zose zahanuwe. Corneille Nanga yakomeje avuga ko uburinganire bw'ingufu za gisirikare bwahindutse, bityo ko indege cyangwa drone z'intambara zizajya zigaba ibitero ku birindiro bya Alliance Fleuve Congo M23 izajya izisenya kandi igasenya naho zahagurukiye nta kurobanura, yaba iz'igihugu icyo ari cyo cyose. Iyi mvugo rero cyangwa iyi nteruro ikaba yateteshe abo mu gihugu cy'u Burundi. Ibi kandi bikaba byatangiye guca amarenga yuko nyuma y'iki kibuga cy'indege cya Kisangani tayari haba hagiye gukurikiraho iki kibuga cy'indege cya Bujumbura, na nyuma yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 mu bihe bitandukanye kandi bitari bikeya bakomeje kugenda batangaza yuko hari ibitero bigabwa muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko mu bice bya Minembwe na Uvira, biturutse kuri izi ndege za drone zihagurukirizwa ngo mu gihugu cy'u Burundi, zikaza rero kugaba ibitero ku baturage b'abasivile baherereye muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya magambo ya Bwana Corneille Nanga rero akaba yahise asa nateje impungenge zikomeye mu karere, cyane cyane ko Burundi bukomeje kuvugwa nk'igihugu indege z'intambara zishobora gukoreramo cyangwa zigahagurukiramo, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye i Bujumbura mu Burundi. Abasesenguzi mu by'umutekano, politike na diplomasi baremeza ko aya magambo ya Alliance Fleuve Congo M23 ari ikimenyetso gikomeye kihinduka mu ngamba z'uyu mutwe. Ni mu gihe cyashize imirwano yagiye ihanganisha abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya kumwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23. Alliance Fleuve Congo M23 yakunze kuvuga ko ibitero by'indege za drone bigabwa ku baturage b'inzirakarengane mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bituruka i Bujumbura mu Burundi. Uku gutangaza kwa Bwana Corneille Nanga ko bagiye kujya basubiza ibitero bibagabweho bakabikurikirana kugeza naho byahagurukiye, ibi birasa nkaho ari intandaro ikomeye cyane y'intambara
intambara ishobora kuba igiye kwaduka hagati ya leta ni ukuvuga hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 n'aba barwanyi cyase n'iki gihugu cy'u Burundi. Ibintu rero bikaba byaje gukomera, bikaba byatumye abaturage batangira gushya icyoba, cyane cyane abatuye muri iki gihugu cy'u Burundi, cyane cyane abaturanye cyabegereye iki kibuga cy'indege cyiswe cyase cyitiriwe Melchior Ndadaye. Ku Burundi by'umwihariko ibi birashyira iki gihugu ku gitutu niba koko hari ibimenyetso by'uko indege cyangwa drone zikoreshwa mu ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zaba zituruka mu gihugu cy'u Burundi cyangwa zaba zihagurukira muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibi byatuma iki gihugu gifatwa nk'igifite uruhare rubogamiye ku ntambara, bigatuma rero gishobora kwisanga mu ntambara mu buryo bweruye. Ku rundi ruhande, abasesenguzi kuri iki kibazo baravuga ko iyi mvugo ya Alliance Fleuve Congo 23 isa nk'itanga gasopo inihaniza bikomeye cyane aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Ni nyuma yuko kandi Alliance Fleuve Congo 23 yakomeje kugenda itanga gasopo kuri abasirikare baturuka mu gihugu cy'u Burundi baje kurwana nabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yakunze kuvuga yuko itabashaka ko bakwiriye guhambira utwangushye twabo bagasubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Kugeza ubu Burundi busanzwe bufite ingabo nyinshi ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, aho n'ubundi Alliance Fleuve Congo 23 ikunze kuvuga yuko aba basirikare itabashaka mu gihugu, ahubwo ko akwiriye gusubira mu gihugu cyabo. Iyo Alliance Fleuve Congo 23 bivuze ko indege z'intambara zihagurukira ku kibuga cy'indege cyo mu Burundi, haba hari gushinja igihugu uruhare rutaziguye mu ntambara cyangwa gushyira igitutu cya politike n'igisirikare ku gihugu cy'u Burundi. Ibi bishobora kuba rero intandaro y'uko izi mpande zombi ebyiri zishobora kwisanga n'ubundi zatangiye gusekurana. Ureke ibyo bajyaga barwanira ibyo bajyaga bahanganira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo bikaba bishobora gukongeza imirwano mishyashya muri iki gihugu cy'u Burundi. Reka twihuse twerekeze Beni, nkubwire ko abantu bagera kuri 6 batawe muri yombi. Aba bakaba bari mu myigaragambyo yo kwamagana ibibazo by'imiyoborere mibi n'umutekano muke yakomeje kwiganza muri ibi bice. Kugeza ubu amakuru aravuga ko abantu bagera kuri 6 b'umutwe w'abaturage uharanira impinduka ishami rya Beni bamaze gutabwa muri yombi na polisi, bakaba batawe muri yombi ku munsi w'ejo masaha y'umugoroba, no kuvuga ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki 4 Gashyantare muri uyu mwaka. Ni mu gihe bari mu myigaragambyo ituje yabereye mu mujyi wa Beni, murwa mukuru w'agateganyo w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abigaragambyaga bari kwamagana umutekano muke ukomeje kwibasira iyi ntara, by'umwihariko ubwicanyi bukorerwa abaturage b'abasivile bugakorwa n'inyeshyamba za ADF MTM, ibitero by'abajura bitwaje intwaro bigabwa nijoro, ndetse n'ifatwa y'utundi duce, aho n'ubundi vuga yuko izi nyeshyamba zikomeje kugenda zibabangamira, aho n'ubundi ngo bigera mu masaha y'ijoro bakaza bakabiba, abandi bakabasahura. Umwe mu barwanashyaka rero bari muri iyi myigaragambyo
utifuje ko amazina yatangazwa yagize ati twari twasohotse mu mihanda kugira ngo dushyigikire guverineri wacu ariko kandi tunamagana ibi bikorwa by'izi inyeshyamba za ADF zikomeje kwica abaturage ndetse abandi zikabasahura. Ku rundi ruhande meya w'umujyi wa Beni yari yatangaje ku wa kabiri aho n'ubundi avuga yuko iyi myigaragambyo yari yasabye ko igomba gusubikwa, avuga ko byatewe n'impamvu zijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze rusange, ibintu byateye impaka ku byemezo byafashwe n'iyo myanzuro, aho n'ubundi aba baturage baje kubirengaho abakinjira mu muhanda bagakora imyigaragambyo. Ibi rero akaba ari nabyo ngo byahereweho ubwo polisi n'ubundi yabataga muri yombi. Ibintu rero bikaba byongeye kuzamuka no kuzamura pressure. Reka nkubwire ko abantu bagera ku 162 bose bishwe n'abitwaje intwaro mu mudugudu umwe ni mu gihugu cya Nigeria. Kugeza ubu ngubu amakuru aturuka muri iki gihugu cya Nigeria aravuga ko abantu bitwaje intwaro bishe abantu bagera ku 162 mu mudugudu wa Woro ni muri leta ya Kwara, ni mu burengerazuba bushyira hagati muri Nigeria nk'uko Croix Rouge yabitangaje, ndetse bikaba byemejwe na polisi ya guverineri wa hangaha muri ibi bice. Babawomo Ayodeji ni umunyamabanga w'ishami rya Croix Rouge ya Nigeria muri Kwara, akaba yagize ati nk'uko amakuru heruka abigaragaza abapfuye kugeza ubu baragera ku 162 mu gihe gushakisha imirambo myinshi y'abishwe bigikomeje. Ubu ni bumwe mu bwicanyi bukabije mu gihugu cya Nigeria mu mezi make yashize nk'uko inkuru dukesha RFI bitangaza. Kwiyongera kw'ihungabana ry'umutekano mu ntara ya Kwara ngo kuraterwa n'ihangana hagati y'udutsiko twitwaje intwaro tw'abantu basahura imidugudu itandukanye bakanashimuta abantu ndetse bagatera ubwoba abaturage, urutaretse no kongeraho imitwe y'iterabwoba ikorera mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu cya Nigeria iri kwagurira ibikorwa byayo mu majyepfo y'iki gihugu. Reka nkubwire kandi ko butuvugana umuhanzi nyarwanda witwa Gino Kizigenza yamaze gusabwa byihutirwa guhindura amazina ye, bitabe ibyo ngibyo akaba ari mu mazi abira. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yitwa Dr Bizimana Jean Damascene yagaragaje ko umuhanzi wamamaye nka Gino Kizigenza akwiye guhindura amazina ye azwiho ni izina azwiho yitwa Rutwitsi Muzi. Aha rero bikaba bivuga yuko ngo ari gusabwa guhindura aya mazina ya Rutwitsi Muzi kubera ko ngo iri zina rifitanye isano n'amateka ababaje yabaye mu Rwanda. Ibi ni byaje bikurikira ijambo Minisitiri Bizimana yatanze imbere ya Sena ni ku munsi w'ejo ku wa gatatu tariki 4 Gashyantare muri uyu mwaka, aho yagarutse ku mikoreshereze y'amagambo amwe n'amwe akunze gukoreshwa cyane n'urubyiruko, cyane cyane ijambo gutwika rikoreshwa mu gusobanura ibirori n'ibikorwa by'imyidagaduro. Minisitiri Jean Damascene yasobanuye ko iryo jambo rifite igisobanuro kiremereye kijyanye n'ubwicanyi, bityo ko ridakwiye gukoreshwa mu kuvuga ibyishimo. Yibukije ko ku bantu banyuze mu mateka mabi ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu
1994 kumva iryo jambo bishobora kubatera intimba. Aha yagize ati gutwika bisobanuye kwica, atari ijambo rikwiye gukoreshwa mu birori cyangwa ibitaramo, cyane cyane n'urubyiruko rutazi neza uburemere bw'amateka y'u Rwanda. Aya magambo ye yateje impaka ndetse ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe mu rubyiruko bagaragaje ko iryo jambo ari imvugo isanzwe ikoreshwa mu muziki no mu rubyiniro, bityo ko nta kibazo baribonamo. Mu gihe izi mpaka zakomezaga, umwe mu bakoresha urubuga rwa X yabajije minisitiri niba n'izina Gino Kizigenza akoresha ryarutwitse muzi ryakagombye guhindurwa. Minisitiri Bizimana Tajuyaje yasubizije adashidikanya ko koko akwiye kurireka agahitamo irindi ritabangamiye amateka n'amarangamutima y'Abanyarwanda. Ngibyo rero ngayo nguko, reka nongere nkwibutse ko hano ni ku Ibendera TV, nge nitwa Mukada. Niba wamaze kugera hano ntugende utankoreye like, uraza kuba ukoze neza nubikora. Ndagusaba kandi ngo niba wamaze kugera hano ukaba utari wakora subscribe ku Ibendera TV, ntuze kugenda utankoreye subscribe, nubikora uraza kuba ugize neza cyane. Ndagushimiye cyane rero wowe wabanye natwe muri aya makuru. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza no kugira umunsi mwiza mwese. Imana ibane namwe muri gahunda zose mugiyemo uyu munsi. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza, mwese mwirirwe neza.